Yes, kanongera ngwereze ikaze nanone kuri YouTube channel uwo ukunda ibiganiro byacu. Nimba koko ukunda ibiganiro bigezweho hirya no hino muri Yes, kanongera ngwereze ikaze nanone kuri YouTube channel uwo ukunda ibiganiro tubagezaho bya buri munsi. Nimba koko ukunda amakuru ari gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ukwiye kumva ibi ngibi, aho umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame yahagurukiye muri politike rwose, ubwo hari habaye ibiganiro bisanzwe yagiranye n'abadiplomate. Yahamije neza yuko uyu Tshisekedi atigeze atorerwa kuba yayobora Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akibaza ni iki cyabiteye kugira Kagame avuge yuko Perezida Tshisekedi muri manda ebyiri amaze kwiyamamariza kandi akaziyobora muri Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta manda n'imwe yegeze atorwa, ahubwo yagiye ajya ku butegetsi bamwibiye amajwi. Ni ikiganiro yakoze ku munsi w'ejo ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2025 rwose niho icyo kiganiro cyabaye. Perezida Paul Kagame avuga yuko Tshisekedi atigeze atorwa na rimwe, ahubwo yibirwa amajwi buri gihe uko amatora abaye. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Perezida Paul Kagame rero nk'uko nabikubwiye yatangaje ko Felix Tshisekedi uyobora Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo atigeze atsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri 2018 ndetse no mu mwaka wa 2023. Ni ubutumwa yatangaje mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu mu Rwanda kuri uyu wa 16 Mutarama 2025, ubwo yasobanuraga inkomoko y'amakimbirane y'u Rwanda ndetse na Republic y'u Rwanda, aho iyi nkomoko iva. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko iyo ibihugu bikomeye bivuga kuri aya makimbirane bigaragaza uburyarya no kubangama nk'uko bibigenza iyo bisaba ko ihema rya demokarasi ryakuburwa rwose rikubahirizwa. Ariko yavuze yuko iki kibazo bajya bakirengagiza cyane cyuko uyu Tshisekedi ayobora manda ebyiri kandi zose yarazibiwe. Yatangaje ibi bihugu byavuze ku matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yabaye mu Rwanda muri Kanama 2024, ariko ko bitigeze bivuga ku yabaye muri Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro ebyiri, nyamara bizi neza ko Perezida Tshisekedi atatowe n'abaturage. Yagize ati murabizi twavuze ku matora yabaye hano n'ibindi, abantu batubwira ko bashaka demokarasi ahantu hose, basaba ko haba amatora, umuntu ari gutera ibibazo muri iki kibazo. Ndi kuvuga ikiri hagati y'u Rwanda ndetse na Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro ebyiri. Ahamya yuko Tshisekedi atigeze atorwa mu nshuro ebyiri yiyamamarije kuba yayobora Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi murabizi neza namwe mwagiye mubibona. Perezida Kagame yagaragaje ko kubona ko Tshisekedi atatsinze amatora bidasaba ibimenyetso nk'uko byigaragaza, ahubwo byigaragaza, ariko ibihugu byarabyirengagije byinshi bigiye bitandukanye, ntibyagira icyo bibivugaho kubera uburyarya no kubangamira abaturage bamwe na bamwe. Ati uyu mugabo Tshisekedi ubwa mbere ntiyatowe kandi murabizi, ntimubivugira mu ruhame, njye ndi kubivuga mu ruhame, niryo tandukaniro gusa. Murabizi ubwa kabiri nta cyabaye kandi murabizi ni izihe ndangagaciro rwose mutubwira kumukubitira abantu ku bandi, ntimumenya icyo gukora, ntimumenya inshingano zanyu rwose, kubona umuntu atorwa amaturu abiri yose akibirwa. Umukuru w'igihugu yabwiye abadiplomate ko bamwe muri bo bahagarariye ibi bihugu biteza ibibazo, ariko ko nta kundi bagomba kubigenza keretse gutanga ko nta kundi ibi bagomba kubigenza keretse gutanga amakuru
bashinzwe rwose gutanga amakuru hakiri ku gihe, abandi bakamenya uko babikurikirana, gusa icyo ngicyo ni uko nacyo batagikora. Ati ndabizi ko mwebwe ndi kubwira murangana bamwe muri mwe muhagarariye ibihugu biteza ibibazo byinshi, ntabwo nshaka kuvuga byinshi ariko ndabizi ko mubyumva kandi mutanga amakuru mukwiye gutanga. Perezida Kagame yatangaje ko ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ariwe kigiraho ingaruka nyinshi hamwe n'Abanyarwanda, bityo ko adashobora kwicara mu gihe azi ko iki kibazo gishobora gukemurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yagize ati ni ubuzima n'urupfu kuri njyewe n'abantu banjye, kuri mwebwe mwahamagara mutanga amabwiriza mu gihe umukino umupira w'amaguru, tennis cyangwa se golf biroroshye, bityo kuri njyewe ni ubuzima n'urupfu, ngomba kubikemura ariko iki kibazo nkacyihanganira. Yasabye amahanga kumva u Rwanda n'Abanyarwanda aho kubangamira ku ruhande rumwe, agaragaza ko adakwiye kubafata nk'uko bari bamaze igihe bamufata mu myaka 50 ishize, ubwo batari bakamenye ubwenge bwo gukemura ibibazo byabo. Ngira urabyumva nimba iby'umukuru w'igihugu yavuze kuko nawe ariko ubibona. Tshisekedi manda zose ayobora nimba yarazibiwe, siga komenti, igitekerezo cyawe ni ingenzi, tuzajye duhura mu bindi biganiro bigiye bitandukanye.